setinggal pak kita. Saat orang dua sobat cerita, kita so minta pangape orang tua, nyalama letong dua mau menikah. So segade kintal BPKB so se sekolah, mau sewa ketring deng tu disko tanah. Markia pangana pigi bajalang deng dia, tega sekali nganda anggap pak kita. So segade kintal BPKB so se sekolah, mau sewa ketring deng tu disko tanah. Markia pangana pigi bajalang deng dia, tega sekali nganda anggap pak kita. So